Arumus Kario. Timoken. No arakaria Kario. Kana kweherio munyaka. No. Na mweheria wa munyakari ni kuratuika ti mundu matoyaine ni mundu manakirana. Yes, you see kwa Arumus waderire he kambuni imwe otungata wa thimu, you know waderi kana Kario. Arumus Kario tu waderi. Arumus waderi ni muini mari tabarariana Kario. Kambuni imwe otungata wa thimu, you know they like to grow their base. Yes, magio makona kundu gukuri tugite subscribers na kwina okuderu wake wa network yao mali thondeka kindu gito boost. Yes, na transmission ya kugashirithia. Yes, meka otavitire marona haria ha Arumus Kario ri hau no hange igwoke hange hando nyamu ino gwitwa booster. Yes, na Kario rakere mo tondu uhoro ucio no mwako translate into what? Because hapa kuna tupesa, kuna hela. Yes, na kurage tukato ni lease agreement ri maita maige matigura amugunda acha ni police. Yes, eto ndukabuni no ecirio ndungi ri marakiguanira ambe akunjurirwo manana macoke mathiene matoranage kimweri. Yes, Kario was over the moon. Yes, mutambora twikire okuhandwo gwakwa singi nori mathima ya bile wakwera ambaki engineer wa mucenya rauga ni ha handu ni hau. Yes, ona ni marari okuura huria tiri marakuwa ikonia ndiraigwa rathie Rambu. Yes, ide gwakwa tiri no ugatwaro Rambu tondu muhuthagia tiri wakwa mugao no ruthiru ndani marawia thengi yako ni ambete cibe kundi ha ni meocoka mane hathara ya kumomora kiugo kia nguruwe tondu ni rari akiugo giake kia nguruwe. Yes, ewa ikarangite ro guo ri mara kilometereke athimu yako benya biro gukianjia ri aroka nginya andu aguthima na kuratu kau ni meguthie wa bici makirikane moods of payment. Yes, mesa ikenia no wiro ekatia wira wa bie Kario ri nginya riu nianjia kugura mathabu muria ekugura mugunda ucio marigainie adanduke tondu ni igua mbari yo ni uneanaga ingiongerera kindu kinini ri ire nona guku turigainie no njoe maneana kaingire tondu ni inya ingite ihisi yakwa tumenyura tukunyitanira undu-ini ucio tucoke ici cia kimweri turiri haona kia turaneoha haria ni ndunga ni utungata wa thimu no maikarangite ri ndomete mekorwo thutha wa wiki imwe ri Kario arakirigwa atiriri no ya kama yangiciria atia maku atiri kama otwarire ugo Asiumia ziko heda hizi igere ya gatatu. Yes, mararigo kagwathire ate andu acio ni woire namba ciao mahe ukite andu ta 50 maikarangite riu kiumia ugithiko nina mweri monio andu moka makikira migunda etatu magithie na makianjia gwaka booster handu hariku andu hau Kario ri eburo tiero andu ni moka ri agitengera wewe sio hapo sio huko pana huko Akamwambia sorry mzee, kuna shida gani? Mmekotea njia. Uko ni kwa Waiwe. Kwangu ni shamba mbili nyuma. Yesu hiyo inatuhusu aje mzee? Ndio sasa mlikuwa mkuja kapima na mkambemba mshanga ngonia.
ni pale. Mzee, sisi kazi yetu tunaijua na tumeadvise kutoka head office. Na tuko paka na coordinates za mahali tunakuja. Na hii shamba pia tuko na photocopy ya title yake ndio hii. Sisi tulikuwa tunakuja kwa hii shamba hapo ndio tumetumwa tuweke nini? Booster. Okay, umetumwa ni nani? Maro amakora ni ma. Onaenda ko ule. Ni mare irio. Na magako jerwa diffused. Na hilo kana yanu okay. Wabie. Ogole akinya bia neane. Neane. Yes. Baibu ya mama yeto muhio mwe. Yes. Arumus ni akiagarario munyaka. Arumus kale yori. Ni kwa jere uthimu. Gwethera thimu ria hiro ndiraingira. Yes. Ara yori project manager yora muri atiriri. Kama unaweza nipe namba ya mkumba. Inaweza nikafanya nini? Kamuuliza kulienda nje. Nimuuliza mabobili. Kwa sababu ni vizuri anjue nilishamba mwa kiugo kiangulue. Nikimtanya. Niathambetie nginya kiugo. Nikimtanya. Na nikavieka mkondo inakuagwa hapo. Na makondo yake hainanga ndigi. Akiuro nginya ni ikondo. Sasa nitakupatia namba ya head office upige. Urari. Araki ore uhoro ucio wa booster yori. Ni wari kirio na munene ori ari umwene project iyo ori. Yori rogamirire. Ni wende kithirie kugurugwo migunda 3. Project ithamio kwa Arumus. Ethie migunda 3 mbere. Matwe yari. Make menye mundu uri wa magameirie munyaka wao ri. Ne muiretu witwa muthoni. Na morio wa Kario ri. Ni mari ndugu ya kiwendo. Na maakinya guikaria murio wa Kario akimute. Leo action na witwa muthoni ni ani na ile goko gwa thimu. Yaigwa munya koroka gwa Kario ri. Akimenya never. Karothwa. Beta access. Yes. Awe ihamishwe mara moja. Ukare warukite muruwe. Ubali ndugu na muthoni. Yes. Otage kinderia, otage kinderia. Kiwendo nduge kinderia. Na nonda kuinaga. Ngakwira ngo yetwe orate. Nyame tuke gutweka mundu wa bata. Leo tuorwo ni milioni na. Yede yeke watu gire ko ihanja. Ode angi mpo igere wiki. Ya. Vamos teire magura gethei. Ogeciria no atonga. Leo atwereria milioni na mbia. No akugure na gethei kiu giakwa muikia ruwe. No, Arumus cannot be happy. Oga ni wa romete kuro mangia to kamenyana na achia njao. Ojoke otamunyaka. Mondo jo ite nduona nginya no geto thamio goko. Okay, nyita ana monya mwezi wa Tanzania. Etia utaha. Okay, we have family, Matiaki now. Sana nama ni uladeda. Ida muzoni. Na nwe anema tukararagia. Ane sira orumwene aketacha. Aikairie. Ida muzoni ndio wako kumena
Fujori. Arakiuga atiriri. Tondu mugundo ucio gwatuika niguo gwikirwo boosteri ni urekirwo thitimari. Na makuotha magucerio ki? Laini. Maguitherio mwaki. Ndirago ina geto wakura ihu. Magucerio mwaki mahorohia ndeto ĩyo. Kario no arakira muruwe tungira ni ro nginya thitima ni kambuni. Na no ndakwirire we Na ide icia kucia ndithuru. Horia. Aiya jara pote.